Ngero ĩno ĩtigĩte aikari a itora rĩa Baega marĩ na kĩmako kĩnene thutha wa mũndũrũme ũcio kũraga mũtumia wake na gũcoka gwĩcurĩria nyũmba-inĩ yao ya toro. Nilipewa ripoti ya asubuhi leo nikiwa kwangu Kerenget, nikaambiwa sasa my sister ambaye ni Chunita amewawa na mke wake ambaye ni Richard, mumewe ambaye ni Richard Simatwa. Ndio nikacha kweli kufika nikakuta amewawa, amekatwa shingo na Richard Simatwa alikuwa amechinyonga. Alikuwa anagombana wao kwa wao, na ikawa tu walikuwa wamepaki wawili kwenye nyumba kwa sababu watoto wao wameondoka, wengine wameolewa, wengine wako shuleni. Hii mambo inatokea kwa kweli, huwa si pombe, ni upendo ambaye imekosa. Kuringana na aikari, ĩno nĩ ngero ya mbere kũhanĩka itũra-inĩ rĩrĩ, makiuga endwa aya erĩ nĩ mararĩ na ngucanio cia kĩmũciĩ kwa ihinda. Hii ni kisa ya kwanza imetokea na imetukuza kwa sababu mzee na marehemu na bibi yake amewacha watoto wadogo. Sasa imekuwa huzuni kwetu, tunalia kwa sababu bado hata tuko na watoto wa boma wako shuleni. Ni ya kwanza katika sehemu hii ya Baega, Set ndio hatujawahi kupata. Tunasikia sehemu zingine, kumbe shida na kujanga, na tunahimiza kwamba serikali yaweze kutushikilia wale wa kijiji ili tutatue hii mambo kwa urahisi. Nĩ kũgĩte na wongerereku wa ngero cia njũragano gĩcigo-inĩ gĩa Kuresoi, aikari makĩũrio kwaranĩria handũ ha kũgeranaga ngero rĩrĩa magĩa na ngarari mĩciĩ-inĩ yao. Uaminifu ndio imekosa. Naomba sana tukae chini na tukae kama wazazi, sababu hao wamekuwa watu wakubwa. Sasa vijana wadogo sasa tutaambia nini? Ninaomba kwa unyenyekevu, ikiwezekana wakaasi wetu, tafadhali tukiwa na shida, wacha tuende mesani tusungumuse, tupate counseling. Ngero ĩno ĩhanĩkĩte kiumia kĩmwe tu thutha wa mũndũrũme ũngĩ kũraga mũtumia wake na gũcoka kwĩyũraga, mũingĩ ũkĩũrio kwaranagĩria na gũkana kĩhonia rĩrĩa magĩa na ngarari mĩciĩ-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma itũra-inĩ rĩa Baega, Kuresoi ya rũgongo kaũntĩ-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.